So isibambelelo esokuthi mhlawumbe uma ucuphe umuntu wakho eyolala nomunye umuntu. Okay. Athi mefika lapha afika ngamuzwa kahle. Kube ngathi mhlawumbe uvulekile or kube ngathi mhlawumbe uqala ukungena esikhathini uzolala naye. O wena uvela uphathwe yini impenywa yini konje lento leyo ngathi ulunywe inqele. Yabo umuke walala nomuntu wakho and ngesinye isikhathi futhi nakhona kuyaba khona ukuthi mhlawumbe uma ukuthi ngempela userious wangempela ngikhandele leyo ukuthi umuntu wakho umuthi ulala naye bebethi balala naye uvele aphathwe isisu. Nina bankashana kamenzi yaphuza umlazanga ameva nina bendlondle nophapha ekhanda asibingelele ezihlana sezantsi ezifundazweni zethu zonke nje ekhona eNingizimu Afrika lena ke iBlack Life TV kanti igama lohlelo ke izimpande ezama Afrika igama lami King Sichaka ngwalapha kaluqa sidinga indaba ezithinta ukwelashwa kwabantu ngemithi yesintu nabanikazi bazo ke indaba abazazi kangcono. Singacela nje ukubona ukuthi uqhubeka ukusubscribe ulike ucomment la ukufuna ukwenza email address ehlezi available for anyone ofuna ukukhuluma okubalekile ukudinga ukuthi nasidonsa nendlebe sikuze ukuthi ukuthini. Sikelo dabeni namhlanje siza ukuthi ngabe umlaphi wethu wendabuko uthini ukukhuluma kwakhe kwanamhlanje. Mkhulu asibingelele. Thokoza khehlala mu right. Hayi. Engathi la ekhaya ngithanda kakhulu. Yini le ningibuyisile nje kangaka? Siqhuli. Sizobheka indaba. Mfowethu, mhlawumbe sike sakhuluma nawe phambilini wakuveza ukuthi uphethe ziphi izinto usebenza kanjani abantu already sebeyazi. Njengamanje kukhona okunye size ngakho. Size ngani? Yeah, so namhlanje ngizokhuluma ngesibambelelo. Ngibazwile abantu kuleya interview yethu yokuqala ukuthi hawo lo sisi lo uzofunani. Ngithe namhlanje angeke ngisondele eduze kwakhe nginitshengise ukuthi kahle kahle isithandwa sami lesi. Njengoba kuyisithandwa sami kanje ngiye ngithande futhi ukuthi ke ngitshengise nabantu ukuthi ezinye zezinye inkambi zami zihamba zize ifinyelele la. Yabo and yabona mengikhuluma ngokufinyelela la uma indoda kumele uyithembe ngento ethize. Okay. Yabo ngeke ubone umuntu esifazane ekuncikile elike etshengisa uthando ngoba if ungase uhambe uyobuka kahle kahle ku TikTok yami uyabona futhi lapha ngendlela esihlelisana ngayo kamnandi nonkosikazi lapho usuke sengenzela okunye angenzela izinto yabona nani ngingeke ngize ngisho ukuthi ke phela umuthi kuphela nothando phela libuye laba khona ya futhi la kuona ayikho lento ethi imithi yakho ayidluleli kodle bekhanye la into enjani nje leyo shuthi kahle kahle ukwazi ukuhlanganisa izimpande kunendlela yakhona nakhona ngoba bakhona abantu abajwayele ukufika kumina basho ukuthi bathole umlungu mhlambe owaphesheya omunye mhlambe asho ukuthi uthanana nalo mhlambe asebenzisana naye so manje ufuna ukwazi ukuthi ke yini emsebenzelayo yabo nje kakhulukazi iwasho ngoba iwasho into ehlambululekile ukugezeka kwakho uye kumuntu uyakwazi ukuthi umthole ngalendlela wena omfisa ngayo ingakho nakhona iwasho zisetshenziselwa ekutheni mhlawumbe uma uyobheka nomsebenzi ukwazi ukuthi uthole uqashwe umlungu so zisebenza kanjani iwasho mhlawumbe ukuthi ifahla singakangeni straight odabeni ukuthi ukulekelela ngani lokho kwazi ukuthi bawumlapho wendabuko ama languages ahlukahlukene owazi usho umayana mhlawumbe nokwenza izinkambi nokusebenza abantu abahlukahlukene from different cultures kubalekile kodwa ngeke ngize ngisho ukuthi ke mele ushintshe mhlawumbe indlela wena okhuluma ngayo ngoba phela izidalwa zakho zikwazi ukukhuluma ngalendlela wena usuke ukhuluma ngayo so akusho ukuthi mhlawumbe ngoba usulapho omunye umuntu sokumele manje ke uqala usebenzisa isingisi yes mhlawumbe eqedweni kokwakha yonke into osuke uyenzile usungaba umuntu omchazelayo ukuthi kahle kahle njengoba kade ngenza kanje noma njengoba kade ngikhuluma kanje bengithi kanje nakanje kodwa wena ukuze uzokwazi ukuthi uvuse idala zakho ukuthi zikwazi ukuthi sebenza lo muntu kumele uwenze ngendlela wena owafundiswa ngayo o ngendlela okuyisiko lwakho lokulapha. Abantu abaningi ke mkhulu babe describe isibambelelo abanye bathi siyimbangela yokuthi kube nokuhlukunyezwa abantu besifazana GBV maba ngibosisi basixaka ndlela zonke nje abanye ke bayasamukela bathi sibakhela imizi bakwazi ukuvuka so
Awuchazela umuntu lapha ekhaya siyini isibambelelo? So isibambelelo yinto kakhulukazi mina engayakha ukuthi abantu abasuke bethandana ngendlela eserious. Sure. Abantu mhlawumbe abashadile umuntu mhlawumbe olungiselela umshado ofuna ukubiyela umshado wakhe noma ingoduso yakhe ila sengakha khona isibambelelo. So isibambelelo esokuthi mhlawumbe uma ucuphe umuntu wakho eyolala nomunye umuntu, Okay. athi mefika lapha afika ngamuzwa kahle, kube ngathi mhlawumbe uvulekile kube ngathi mhlawumbe uqala ukungena esikhathini uzolala naye wena uvela uphathwe yini impenywa yini konje lento leyo ngathi ulunywe yimini yabo umuke walala nomuntu wakho and ngesinye isikhathi futhi nakhona kuyaba khona ukuthi mhlawumbe ukuthi ngempela userious wangempela ngikhandele leyo ukuthi umuntu wakho umuthi ulala naye bebethi balala naye uvele aphathwe isisu. Uyazi ucansi uyosala enjoy lapho olugijima uye toilet. Lokho ehambe buya. Ngeke. Yo, lezo zinto ngizakhela abantu ke abasuke be serious. So ukusebenza kalento lena uyicaba emashiyeni. Uyicabe ngaphezulu kodebe ngaphansi kodebe uyicabe ngaphansi kwenkaba uyicabe esinyeni bese uyirawunda entweni yakhe yokuchama umuntu wesifazane. Umuntu wesilisa uyishaya nje kuze kuyofika lapha phezulu bese emva lokhu uyayigcoba lento. Mulala nomuntu wakho vele kumele kube khona ukuthintana okuthize but kumele kuqondane izinkaba. Muke kwaqondana izinkaba isisukile lento. So ufuna ukwenze sure ukuthi wena mulala nomuntu angasigqoki iskipa. Okay. Abo umuntu okhumula iskipa kuqondana izinkaba kuba kuhle futhi meyithintana ngithi uyazi ukuthi wena kungakazalwa ubudla ngenkaba. So ifana njengezidliso lento kodwa manje nidlisana ngani ngenkaba ngoba inkaba futhi iyinto eyinsile ebalekile ngisho nasedlozini ngoba ufika nje egcekeni kuwa yona uqala emagcekeni. Angithi iwele kuphi iwele kwidlozi kuyilona lona elibalekile idlozi la komama komalume. Manje njengoba lento kanje uyayichaza ukuthi abantu abaserious ekuthandaneni abadingayo. Mawuyibuka isuke izosebenza kumuntu mhlambe let's say umuntu nje ofuna ukuyihlanganisela intombi yakhe naye kukhona into ethi kufuna kuza abantu abashadile kuphela for lento noma uyayithi nje mabethandana. Ngeke ngize ngisho ukuthi abantu abashadile kuphela kunabanye abantu abathandana nje ngendlela engathi abantu abasuke beshadile. Kuyikona ukuthi kuyikona ukuthi kushoda imali noma kushoda inkomo yabo kodwa uyalibona ukuthi uthando likhona and manje futhi nakhona ukuze nawe uzobona ukuthi ngempela la uyakhona nalomuntu kusekeleke kangakanani kufuneka ube umuntu osukumayo uvikele ukuthi ngoba phela umuntu nomuntu uyashela. Ungaba nentombi wena uyitshela ukuthi hayi mina ngiyazi umuntu wami ngeke azaleke kodwa uyashela ngelinye ilanga umuntu uyolingeka ekulingekeni kwakhe wena uzivikele ngani. Manje yonke into inesikhathi sokuqala nesikhathi sokuphela. Lena ihlala isikhathi singana negazi. Mina ngeke ngibatshela abantu ngibaqambela amanga kuyonto ya forever. Yabo ngoba phela ngifuna futhi nakhona ukuthi uma ungasayifuni lento le ungabisayivuselela. So iyaba ukuthi ibo 3 months enye ibo 6 months. So uma uthathe leya 6 months uyazi ukuthi ke umuntu wakho uhleli naye uyimisele ngaye nakhona ufuna ukwenze sure ukuthi awubi umuntu omuwenze lento le bese emva lokho uyamzima ngoba uzomkhandela ama frustrations. Uma umkhandela ama frustrations uzozayitshela ukuthi uyamchithela bese ila kuqala khona ke inkinga ke zokuthi mhlambe naye nilweni kube nje aya. So ufuna ukuthi uma uthatha into yothando yokuthi ubiyele umuntu wakho kube ukuthi nawe uyayisupporta ngokuthi umthanda ngokweqiniso. Kubona bonke ngoba usukhulumile ngothando abanye bayibuza ukuthi ngaphandle kwalokho kwesibambelelo yipi into encike kwisibambelelo ehambisana naso ufuna umuntu enze isiqiniseko ukuthi ukuhamba kwekhomba konke idliso la ngaphansi. Idliso la ngaphansi mina nento yodwa ngoba ulicabeli lona uyaligcoba. Uyagcoba nje ngaphansi bese uyashona khona ucansini nalowo muntu osuthandana naye.
mina ngikhuluma ngento engine guarantee esengikhiphela ama testimony ingakho ngiye ngithanda ukuthi njalo ngaso sonke isikhathi usungi-interviewile kaningi ngiye ngithanda ukuthi umuntu athi kumina mkhulu before ngithenge ngicela ukubona ama-testimony akho. Kunama-testimony futhi even uzwa ama-voice notes abantu bencomo ngoba khona abanye abalezi ngisho nanokutype umuntu use-excited kakhulu ufuna ukuchaza sonke isitori sakhe akhiphe leyo voice note le ngiwa-screen record ngiwa-save for labantu laba abanganalo ithemba ngabalaphi bendabuko ukuthi basakhona yini abasakwazi ukwenza izinto ezenzakalayo ey'philisayo. Yeah. So okunye-ke mhlawumbe ocabanga ukuthi kuyashoda abantu funa bakwazi alesibambelelo ngoba ngike ngakuze eqaleni ukhuluma ngokuthi abantu mabefika kuwe kukhona iy'khathi la ufuna ubaqalise khona ebhavini ngoba ufuna umuntu athathe into esehlanzekile. Lena-ke ikhona into aqala kuyona before ukubhava before. Ngiye ngithi mina-ke uma uzothatha into yenhlanhla uthatha into yothando idinga umzimba ohlambululekile. Ingakho ngesinye isikhathi abantu ngibayise ebhavini ingakho ngesinye isikhathi abantu ngibayise emanzini ngoba ngesinye isikhathi futhi nakhona idlozi liyabo isichitho. Idlozi liba isichitho ngendlela yokuthi uma ungasalinakile wena uyitshela ukuthi mhlambe ujabulile and futhi mhlambe usuneminyaka kade wagcina ukukhuluma nedlozi lakho lithathe likutomlele la ojabule khona. Kumele likutomulela la ojabule khona wena bese kwenzakalani bese uyakhala uza kwabantu abanjengathi thina bese sihlala phansi sikukhumbuza ukuthi ufuna uqale phansi ukuphahla, ufuna uqale phansi ulungisa umsamo, ufuna uqale phansi uyokhuphula ithuna, ufuna uqale phansi udla igobongo. Bese emva lokho uyaqala uyabona into zakho ke ziyahlume ziyahleleka yabo zihlume zibe right yabo. So nje ngiyacabanga ukuthi ke ngesinye isikhathi kufuneke sibe abantu abaphahlayo sihlambulule idalwa ngoba nazo futhi bayazingcolisa abantu yabo ngoba uma uke wathakatheka kakhulu ucansi indaba idlozi limelele kude lisuke limele le kude ngoba lisuke libona ukuthi alisakwazi ukufinyelela kuwena ngoba sokunezinto manje ezibekiwe ezingakwazi ukuthi zenze yabo nje for example uma ukuthi unesilwane isilwane asikwazi ukuthi sisondelane nawe uma uzoba ngathi mhlawumbe uthatha into yenhlanhla kodwa ukuthi unesilwane uluku uphuphulala nomuntu kodwa uthatha into yenhlanhla akwenzeki ukuthi usebenze lo muntu loyo ufuna uqala uhambe uyolahla leso silwane leso. Iyazwakala mkhulu mhlawumbe lakho lokugcina sesivala abantu bakuthola kanjani usebenza kanjani ulindele ukuthi abantu bafike ngaziphi ekhaya khona abantu phela abangalala engavela avuke nje ngo-1 athi ake ngiyeke umkhulu. So mina-ke ngisebenza Friday, Saturday and Sunday. Ngezinye iy'nsuku suke sihambe siyothenga imithi sihamba futhi nakhona siyenze iy'pesheli yabo nabasebenzi nabasuke be-arrange ukuthi mhlambe bahambe bayothola ubulongo bakhona la sithatha khona sithole nezinye zezinye izinto so silungiselela ibhavu. So ibhavu lethu liqala Friday, Saturday and Sunday ukuya emanzini empophomeni siya Sunday. Bese emva lapho-ke uma ukuthi mhlambe umuntu ofuna lamanye ama-products aseceleni othando ngoba iwona asedominate kakhulu ngoba yabona kakhulukazi uma uhamba nomuntu wesifazane okungenile kahle kakhulukazi izalukazi ukuvele ngey'nkambi mhlawumbe abanye bavele nge-behavior yabo lonto uma ukuthi ungenwe yidalwa eyithize uma ukuthi mhlawumbe umuntu wesifazane ungenwe yikhehla unokuvela mhlawumbe ube umuntu ongathi uba dominant ungafuni abanye abantu besilisa uzibone nawe usungathi uthana nabantu besifazane kodwa le yangelinye ilanga sesizoyichaza kanjalo. Angiqhubeke naloko ukuthi ke ngichaza ukuthi la mina ngitholakala kanjani uyakwazi ukuthi ungithinte futhi ocingweni kwi-WhatsApp. Uma ungithinte ocingweni kwi-WhatsApp uthola ukuthi mhlawumbe uhlala eCape Town or uhlala ePort Elizabeth or uhlala la eDurban uyasho ukuthi mkhulu ngifuna le product yakho kade ukhuluma ngayo ngingayithola kanjani bese emva lokho ngiyakutshela ukuthi ngicela ungitshela uPhepha oseduze kwakho bese emva lokho uqeda ungitshela uPhepha oseduze kwakho uzofaka imali yakaPhepha bese ufaka imali yaleyo product le. Into engiyenzayo mina iyodwa ukuthi ke ngesikhathi la ngizoposa khona ngiposela kaPhepha uma usende i-proof of payment yako konke lokho. Uma ukuthi mhlawumbe useGoli ufuna le product yami akudingi nokuthi uze kumina. Uma ukuthi mhlawumbe ufuna nakhona usuphuthuma ngempela ufuna ukuza kumina ungeze esigodlweni bakhona abasuke besebenza abasebenzi bami from Monday to Sunday. Kodwa uma ukuthi ufuna ukuzodilivela uthi mhlawumbe ufuna ukuya ndawo ziyakwazi ukuthi sidumise imoto zize kuwena mahhala awukhokheli lo sizokudilivela egcekeni kwakho. Asibonga kakhulu ethu. Yeah. Danke. Thokoza khehla lami.
Sibonga kakhulu-ke kubabukeli bethu be-Black Life TV. Sithemba ukuthi khona nikufundile nakuthola enizoku-understanda enizokuqonda kangcono njengoba kukhulunywa la kwi-Black Life. Siyazi ukuthi abantu banemibuzo eninayo, ningayishiya i-comment section yethu nibuze niphenduleke. Njengoba nizwa nje uma umthinta omkhulu kubalulekile ukuthi umcele kukhombise obunye ubufakazi babantu bebonga benconcoza umsebenzi wakhe uzokusharela ukuze nawe uze se-understand ukuthi uzokwenza nizofuna. Igama lami King Sichaka Mwakaluqa, usale kahle.